الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. Dragi imami, dragi prijatelji, dragi Nedžade, dragi Mehdi Efendi, dragi džbaklije, draga braće i sestre, dragi Hafiz Muhammede. Kad je Hafiz Muhammed sjeo kod mene, ja se pitam šta povezuje nas Bošnjake, Sandžaklije i Bangladežane. Šta mi to imamo isto? Bangladeš, Bosna, Sandžak, šta imamo isto? Učio sam kuranski ajet suri Huđurat. Innama al-mu'minuna ihvetun fa aslihu bejna ahavejkum wattakullaha la'allakum turhamun. Zaista su vjernici braća. Innama al-mu'minuna ihvetun fa aslihu bejna ahavejkum. I držite se jedni među druge, povezujte se tako kao braća. I bojite se Allaha da biste bili spašeni. I zar ima igdje u bilo kojoj drugoj religiji takav osjećaj da sjedne brat kraj tebe nije iste druge kože, da ga ti voliš isto ko sebe voliš? Jel to samo Islam može da ponudi? I subhanallah, ja želim možda da se nadovežem na temu prije neki dan, jako kratko obzirom da imamo malo duži program, više predavača, ali ne bih želio da ne ostane nekazano upravo ono što smo govorili neki dan o navigaciji srca i to mi je jako bitno da ovdje znamo. Mene danas moj prijatelj Hadžija provozao malo kroz grad i ako nema navigacije lutamo po gradu. I tako želim da još jednom napravimo poređenje navigacije srca, navigacije čovjeka. I ova puna džamija je prostorija odakle idu signali za navigaciju koju fata ljudsko srce. وَمَنْ يُؤْمِنْ مَا أَصَابَ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ. I kaže Allah subhanahu wa ta'ala, sve što vas zadesi, sve što vam se desi, sve je to od Allaha subhanahu wa ta'ala. A koga Allah telešanu, ko vjeruje Allaha subhanahu wa ta'ala, on će mu uputiti srce, dat će mu navigaciju. I to smo spominjali prošli put. Danas sam hodao s mobitelom, nisam napunio struje i nema džaba mobitel. 800-700 dolara može da se baci jer ne koristi, nema više svoju svrhu. Ne vodi me tamo gdje treba da me vodi, nema svoju svrhu. Tako i čovjek, to smo govorili. Ako čovjek nema konekciju i ako nije napunjen sa baterijama koje se zovu Islam, sa baterijama koje se zovu iman, taj čovjek je ništa, taj čovjek je prazan, taj čovjek luta iz jednog ćoška u drugi, taj čovjek nema orijentaciju u životu. I spominjao sam prošli put, subhanallah, budimo od onih lijepih, učimo od mrava, učimo, nemojmo biti od onih koji će razbijati džemat. U New Yorku sam čuo ima 20.000 muslimana. Nama možda treba još 10 džamija. Trebamo da pokupimo svakoga Bošnjaka. Danas sam idući kravo kroz Manhattan čuo dvojicu naših kako pričaju. Pa subhanallah u Čikagu iza ćoška nekakvoga 2 nane u dimjama. Pa gdje nas sve nema? Gdje nas to sve nema, subhanallah? I trebamo da pokupimo svakoga, jer svi da smo bir, malo nas je koliko dušmana imamo, da pokupimo svoje džamije, da im ponudimo opciju da ne zatvaramo vrata ispred njih. Sjetimo se imama Ahmeda koji je za vrijeme njegovog života bio jedan suvremenik koji je griješio i svašta radio, ali je klanjao svaki namaz. Pa kaže imam Ahmed, pa šta to radiš?
kako to možeš da klanjaš, a vamo radi svestaje grđe i gore. Biva, nemoj klanjati kad svest takav. Kaže on njemu, Ahmede, nemoj mi tako ti Allaha zatvarati vrata između mene i Allaha. To su još jedina vrata koja sam ostavio otvorena, namaz. Par godina kasnije Imam Ahmed čini hadž, ljubi Bejtullah i čuje jednoga kako plače, gospodaru moj, oprosti mi grijehe, ja sam se tebi iskreno pokajao. Ko je taj bio? Bio je onaj što je radio svašta, ali je klanjao i namaz. Zato nemojmo da budemo od onih koji će da zaključaju tuđa srca ispred sebe i ispred džamije, koji će jednostavno samo da stave pečat, ubace pogrešan kod u srce svoga brata i onda ga zaključaju zauvijek i ne mogu ga dovesti u džamiju. Budimo od onih koji će u bratu tražiti pored 100 mahana, makar jednu dobru stranu, jednu vrlinu, da preko te vrline priđemo njegovom srcu, da ga dovučemo u džamiju, jer ovo je divan osjećaj kad ja stanem u namaz pa pogriješim, a mene ispravlja moj brat iz Bangladeša. Zna Kur'an i on na pamet. Allahu ekber. Zato nije ljepota. Pa danas sam klanio džumu ovdje pa vidim preko pola braće iz Bangladeša, iz ne znam nija odakle, pa kažem to je beriket Islama, draga braću, iskoristimo to. Volimo tu svoju braću, ponudi im svoju ruku i budimo od onih koji će se međusobno miriti, a ne od onih koji će međusobno jedni drugima samo gledati gdje da nađu. Ja sam danas razgovarao i sa imamima i vjerujte, prošao sam svu Njemačku, znam svaku džamiju. Prošao sam Haman svu Bosnu, kompletnu dijasporu. Mi imamo sposobnih doktora islamskih nauka. Da ne kažem doktor ovaj, doktor onaj. Ali to su ljudi kojima je sud i osud da pišu knjige iz kojih mi učimo, da predaju na katedrama. Ti ljudi možda nisu sposobni da drže džamiju. Naše džamije drže sposobni imami sa medresama. Naše džamije drže imami sposobni koji završili medresu i koji se ne libe i kojima nije teško i kojim nije ispod časti da stane sa svakim od nas, da sa svakim popriča, da uradi ovo, da uradi ono, da se čuva sa našom djecom. Takvi su imami u Bosni, u bivšoj Jugoslaviji sačuvali islam, vjerujte mi. Ja sam dijete iz toga perioda. I zato, da ne duljim, molim Allaha subhanahu wa ta'ala da u naša srca uspije čist islam. Molim Allaha subhanahu da mi otvori sljedeće godine da vam dođem, makar uz Ramazan koji u teraviju da vam predvodim. Aminajte. Dajem mikrofon našem hafizu Muhammedu, neka nam nešto prouči iz Kur'ana. Bismillah.